Da li ste spremni za najčokoladniji, najbogatiji, najmekši veganski kipnik koji ste ikada probali? Pogledajte ovaj sjajan čokoladni preliv, savršen desert za sve ljubitelje čokolade. Dobrodošli, danas vam pokazujem kako da pripremite neverovatno sočan veganski čokoladni kipnik sa svilenkastim čokoladnim prelivom. Recept je mnogo jednostavniji nego što izgleda. Prvo pripremamo čokoladnu osnovu. Kokosovo ulje i nalomljenu čokoladu stavljamo u posudu iznad ključane vode. Lagano miješamo dok se sve ne otopi u glatku i sjajnu čokoladnu smesu. Zatim ostavimo nekoliko minuta da se malo ohladi. U međuvremenu u drugoj posudi mutimo akvafabu, to je kuvana voda od lebleblija. Dodamo prstohvat soli i nekoliko kapi limuna, pa miksamo dok ne dobijemo laganu i penastu masu. Postepeno dodajemo kokosov šećer i miksamo dok smesa ne postane sjajna i vazdušnasta. Nakon toga ubacujemo brašno i kakao u prahu i nežno miješamo špatulom kako bi smesa ostala lagana i mekana. Na kraju dodajemo otopljenu vegansku čokoladu, sipamo je postepeno i polako miješamo dok ne dobijemo glatku, bogatu čokoladnu smesu, koja već sada miriše neverovatno. Kalupe lagano podmažemo i punimo ih do 3/4, pokrijemo ih papirom za pečenje i aluminijastom folijom kako bi tokom pečenja ostali zaštićeni. Kalupe stavljamo u pleh i sipamo toplu vodu do polovine njihove visine. Upravo je ovo tajna savršenog mekanog kipnika. Pečemo na 180 stepeni oko 40 minuta. Nakon toga skidamo foliju, prosipamo vodu i pečemo još 15 do 20 minuta kako bi kipnici dobili savršenu teksturu. Za to vrijeme pripremamo najbolji deo, veganski čokoladni preliv. U šerpi dodajemo kokosovo ulje, vegansku čokoladu, kokosov šećer i malo vode. Na laganoj vatri polako zagrijevamo i miješamo dok ne dobijemo sjajni svileni preliv. Na kraju dodamo malo ruma za još bogatiju aromu. I sada dolazi najbolji trenutak, kada pažljivo odvajamo kipnike od kalupa i okrećemo ih na tanjir. Pogledajte ovu teksturu, mekanu, bogatu i potpuno čokoladnu. Preko svega prelijemo topao čokoladni preliv i za kraj dodajemo komadiće veganske čokolade. Ovo je jedan od onih deserata koji izgleda veoma elegantno, a zapravo se veoma lako priprema. Savršen za posebne prilike, proslave ili jednostavno kada želite nešto zaista posebno. Ako probate recept, obavezno mi napišite u komentarima kako vam je uspeo. Ne zaboravite da sačuvate recept i zapratite kanal za još ukusnih domaćih veganskih deserata. Vidimo se uskoro.